Siyalamukela ku-Wake Up Entertainment, sibuye lezinye indaba ezihlabusayo. More missing records, Gininda can't give clear answers. Manengi amarekhodi angatholakaliyo and kukhanya uGininda akakwanisi ukuphendula kumbe ukunika iqiniso ngalokho okwenzakalayo. uGininda uphinde wavuma ukuthi incwadi yokubhala yokusebenzisa imoto kaConstable Zungu yango-2014 ayitholakala, naphezu kokufuna okuningi sekuyiphutha yesithathu yokulahlela kwamarekhodi ezimoto, futhi lokhu akusakwazi ukunganakwa kalula. Okukhulu okungikhathazayo ukuthi umbuso awukwazi ukuqinisekela ukuthi imoto kaZungu isakhona noma cha, bathi bacinga ukuthi isakhona. Lokho kubonisa ukunganaki noma ukungathembeki ekuphathweni kwamarekhodi nemoto, okuphakamisa imibuzo ngobuqotho bocwaningo lonke. Lokho kwenza kube nzima ukwethemba umbiko kaGininda.